APHLC claim bangpur Rajan Timung upon R Puchot Kalisi Songang Bongpen Kestor plot ajok Rajan Timung lapen Arya Sanghotum pen Perangkia Maikangni. Kidamtang jakong ni Pai Crainer Cap Arni APHLC Tiripia Maipen Lumbajong APHLC ex-candidate Rajan Timung upon Son Tompli Alampen APHLC Aron Karkanpura R Puchot Kalisi APHLC Songang Bongpen Timung Sanghua pan Kestor plot ajok APHLC apan ke Kroy Arat atum manghuprong mate Arlo hur chodu da sonsi dolo bangso puthak Arat atum kamang hu hede jia phanpura patumi Arni Kangsam Rajan Timung amithanga bohalong Arya Sanghua tumpen Perangkia mai ingni ponlo Sonsi Perangkia long Rajan Timung lapen Arya Sanghua tum kaning je panatenge kidamtang Arni nelia phan karbi anglong CM tuliram rong hanga phan ka chetong dam ka chonghu May meeting along kidun Arada tum han chetong dun de lapen anparta neli phan ka prek party ki sengjia phan kengkam che jordet po akoi nang PC kidamtang jakong ni Pai Crainer Cap Arni showcase notice kali men songang bongpen nang store potlo Bangso puthak song ang bong chepaking unji langbon po joy ne nelitum bangso lama pot ke deep joylo bonta kedamtang jakong ni Pai ingkora ke thomarni APHLC Tiripia mai phujai kathar lapen Bikram Hanse tom bangso lama pot birta chatai long ke pangda ga jok nelita sai jok je Perangkia mai ingni ponang koklo Lasonsi Chipuji Chijongji Pulote Lama Banket do opo Lasi non ta apor dolang neli kaprek party along kengkam kache jordunji thangala mave Lasi song ke messenger pan mathara che thanji pare thura neli pan expel letter aloa bank che withdraw to detsi akimeji Ako jongsi APHLC a song penjong neli pan nangdeng dedet pulote neli ta political amunit penaga potsi neli jirpi mate neli pan nangke kroy arada tumpen chengwaisi kapreka kengkam sitame che jornang kokpopusi ningduk pen Perangkia mayalong lamte cepak langpon. Patumi apor nang itong true media hoy kan nami nitong APHLC Central Committee President lapen equally President akyai Bikram Hanse lapen Sir Jay Kathar pen kado kami media thengno kado kami pangda lo nang itong long actually labangso nili phan party pe nang ka expel labang so alu ke long ke nini alam itu resolution ke 1807/2025 tamane ini ke 2024 lalu la songbong ke nili tu media hai katu binang ko aja ko na ko masalita aku pi long pen cepeke ngun lang ini la pen katu we cingki je than ngun lang ini kusi ni ka mane Jahat atau nang food dan masih nang tuning ribu dan masih ini, nang itu media teman kami yang johan itu. Lah hello, jasemet nilipan aja application tu ada sontrok an application tu nilipan aja pabong pa nilipan kewan. Lapen isi application bang kewan tu bang lawan mana presiden isu nangji walang si nilihin pen kipu. Labang ke Ahok miling mane presiden celarte misen ko bang kinimji sata nili ning ke hang ele pepleng nang ko padi mane presiden celalo pulo te eli tum messenger ko bang hello nili tum APHLC tum army ban se BJP ko join now we can media hoy na tum long every day se mane BJP ke join lu ini tuh saya bilang, tapi lagi konsistensi sibuk peduli, konsistensi silong si patai kat tom patai di patai kona kini, BJP tu cuma tak, amasi nili katu kabelam sisi pulau je itu party image ke download lo, aposi cikroy cek pulau itu party ya presiden pakai CLRC kemenji, setami itu mah constitution lo kosong dong kita boleh lah bang kita pulih ke belah. Apa sih mana perang apa namanya perang pun pen katu kawe itu non upcoming election aku misalnya persentas itu elonggi pulau teh itu aja itu calon sar parti ini sini ni kamu sedang pakai ini mana kamu tahu sih dan masih kamu menji pada dekat pulau teh Antong Panason, Bikram Hanse Panason, para justice so Hanse tami itu vice president lo possible that
Itu Presiden Petrian. Itu satu kami. Presiden kami program itu akonsensi penting pondok kulit itu rap isi kurta. Lakukan kewan jipan ke, nonomat ke, antong intiap hanggang si Presiden Petrian kulit misen jima pusat kemakata. Tala kami jumpa mana? Kita tahu pun kupingnya alam tu pasai lagi itu cidia nangku. Upu cidia seroi nangku. Sinang pituno siam dan kacetom. Tulirang rong hampen cetong ande. Masih nilai lagi cetong ngali lagi tulirang rong hampen ge. Ini tumpang trop. Ini tunggu hati kita mau program untuk konversi. Ini tumpang lo. Pen cetong hapun untuk cetong ahok lagi ni cukup dia dah. Pen keman pen masih ni cetanga tulirang rong ham. Pencetong. Masih na aku tu nubang ke alam ni na aku tu nubang ke solo raja pulo. Na tu parti ke pulo. Militum parti bang ke misen sar. Cipu dulu. Masih ente jai sar ke kopi biota lo pulo misen jai sar. Cetong dah lo program ni. Na arjulo putih. Mana siam cetong lo tu BJP tu join ba pan lagi mana 30 crore ka citin taho. 15 crore ka citin taho. Why? Atangkado sehati 30 crore dari mana kita perlu teh inilah kecil sikala ni mobile setahun itu asing tak ada ni nonge ada pun kalau 15 crore 30 crore ho kecil bil kado aku ya langsung sini depan kehai romanse kami siam mengetong dan jauh isi mana skim atau arlo isi skim kita imponduk. Aku kecetong dan yang si skim kita yang thabar pulut lagi. Kopiah skim mana pakang tak kami. Lahirlah yang thabar observation itu nak bonglok. Observation yang si cikgu yang ni dalam thabar si nang bong masuk kosmetis. Nang dia lom. Abang observation kita mesti kamsa kalau ini panang dan mau cepik na di kalima na ini panang ni jauh sikit jauh cino con na masuk ni deh polo puan ke ini panang kume ini panang kume ini di program kita alam ini kan kita tentang MLA election ini itu oke doktor nomor ini na depan eklah apa isa nang ratun deh na pidun Ante ni like non eklat tu ni ram rohan lompe ni ke lain cuan repil lah. Ti, la punya tu punya yang si punote. Ahok jong si punya punote hari. Agak lagi ni nilai pulau coba lagi panca putai. Punya tu ni tu mula punya tu APSLC Central Committee tu ini bahari tu macam asolam tu si ini soalnya. La pela tu nanti ni ni megini ni kegum lor ni hai. Non ni dipai ni sana apa bongsi la tak apa bong pulau lo putai ni. Itu me ini garjo long ati pulau tu Allah ke hai. Punya longsong ingai dah. CM long mental kawan si. Kipidang tu aku presiden pangkat pidang dek walam dah arjulong. Ni diom saya kecok citu pulau tu ni dipan terlis. Sotos mungkin apa kena pelir dia. Yang cingwai lindra pasonte. Nilin ini misal ini. Laten ini Central Committee long kanto kami ke dosa tu mengbong ben. Nang parja blundra inut. Nang arju ben soal nang asamikan. Labangan ini ko bilang nang cetam pemikatan. Poson de ini cetam pil jepon. Di. Lasti non jasene parti akimi ke senji. Apa sih batung kantor pun parti akimi ke senji. Ni binolo man ini parti akimi thang akiseng na bilang. Ini yang ni ri mohatan ni PS tu mohatan ni cuni ri je Central Committee tu panang ni tu cuni ri tha jong si ni mana kindang memang tu penjai sar mohatan ni cuni ri sar ini aku cakap cikgu mesti cikgu seroina phone ke nang ni pan election ang pahay ko tung lang ni walang ni ko satame alam ni kan ni pun kaya resolution kita itangos ya masih lah bangsu ke itinari tetapi ni gitu ini free yang lo kami langsung tong Central Committee ada nama pulau tanah yang tanah itu satu bincang gila cepeteng sana pulau tumi bang jelasi
Jangan minjem posipini bagi ni lepas minjem apa pun. Yang nilai sini jaya sar alang ni pandang alang ni cipiduti. Alang ni kecipidut pernah join ni si pelana kisah setami ini alang ni do koke sangkok kisik lemon. Setami lada kumane. Inut bang ini kehoi dah mak kelasan parti yang mau kami. Nili amenda ening tunte. Setami kedantang pura hotame hurisai rasan lu. Setami penang ane le Jepang sando parti pen la kece awal bang kena tu pilih tu pen yang le pen penang ana lama yang le Jepang sando lu. Tanona dulu bang yang le palang bang ke. So pos notis ta ave ke hong nanti wai sarji pona avesi direct alu nang le lo. La pen militar resiputi नहीं था होगा resiputi नहीं दूर नहीं था अथवा केवल पे काम करता तो हम नहीं ini ada muheta dan ini hemat jaham belum cilah mana itu media ini banyak konten itu jelas atau jelas cekalan jadi dalam itu mana ada nolak report itu ini nggak dulu itu ini nggak dulu asalan tak juga kan masih itu begitu mau pesan masih non ini yang si kali ini kalau lang ini som cukup tabung begitu job seperti mau posisi mau kata masih kemudian panggung itu apa begitu lah bangke mesin dan yang si aku lagi cipta berarti kalau telah bangke lagi nili panah dulu uji aku nili tak uji dapat aku lalu ini penini minjem kafe ako alam mo lang. Yung si, kemisen na ang kulot na kaya doon na so na laki may konsyan. Ako kali kulot na ako ay kita wala ikote laki. Ako lang si kulot na. Jadi amado po, ano to pre amado po. Dahil si yung kita ki. Non maso alam ni amen ke en tu mo amen naman kadi. Nomor kini ni endang itu kita lo. Setami ni kita kalau tengok bah kita hendak apa yo. Inut bah ini pose toma menurut presiden kan bagus. Setami langsung inut bah ini bang begitu normal. Kemudian senang itu malam itu kemudian dipegang lo. Nili tu APHLC pemilih panang sopro no. Pemilih non nakarja banakan ni don pro ko ngada don pro anda atau anda source ini 23 ano kadi ho 24 lo kadi ho pulote ano 4-5 days kami kita di kilo langsung masih ini tu mana macam akapre ka partida ini tu bangke itu makapela cingwai sarjila cingwai sarjil nang itu hari tu macam tapi constituency create truck siarat nili panansi kontek do namli ko pima decision tapi ko pima nali decision ke NG nali kong sina kapsa jisar tapi ambela bagan yang ke panmatara lale ke plan je pan body senang ko bang na tuning ni badu satame nali ko pima decision alam bagan nili pan on men name nili pan jungjung men na cetong na men nang otro kangkong ini ke election campaign penting loh, mungkin kira jadi, nah itu yang personal. Si kita ini mereka junjungan decision dan dari itu, ajak parti lo ngedamji pusetami, bah damde derji pusetami itu ta cingwai cingsai dan si itu engkam cijong pun. APHLC lo pen lipanan cehang pun pen, itu lah nanti lipanan ke expel lah bukan itu, so lah bagai itu kelong lipanan pun rapena, apa sih narita kempe mi po pulopor apon kempe mi nang pulo na bangke laga pun itu mangkong itu cingwai cukup sisi komiti kan itu cingwai cukup dan sisi komiti kan kopi mah decision kalau something yang mungkin kan juga jangan di mana to bangke lake ninduk pi galang pipo si ninduk pi galang ma pulo te APHLC a party la bangke isi ke la penlong ri pa jogi a party a posi lada kini tung abang putin sedame abang kitin sedame cibin de cibo berak bak kuma merang kujong si kicok ci doko ketutan ke alang lipan kardi patel sopen kapen kita kengi kansi paprang nanjik terus lada kini tung ke tek damno abang kelalo
Kicok lim labang so asongja ko pulote kuma me kicok chi. Kadia ku najak kong kido abang kusi cok lim. Abang so kicok lim asongja ko sinili tum pokon ko. Na sinili tum pini labang so please press me na through dipen. APSLC Central atin tumhan ke chuning riang tum bang kelalo. Jongsi Garbia khai thang rai kom ji. Jongsi longri che rai kom ji liputan te prap jinpen. Nili tum kacing hon akah rajan timu mapan APSLC Central atin tumpen. Labang so expel lobang cibis ro tusi alang lipan prajin pen cihang pensi deng ponang ko pusi chuning diguno. Lapen ninduk pi kalama galalo APSLC apur kimolong keceng siap purun labang so parti pen kisor plot mate ke expel ko labang so apur kimoke lumbajong a constituency long si momo tambe do poko labang so apur kimo bang la ke mimederji. Karbiang long D4 Rong Sopi Pen Bimol Sing Teron Report Karbi Life.